Dakle, uvodni govor će održati dragi kolega Tomislav Lesinger, koji je voditelj poduzetničkog inkubatora Habacija, Centar za inovacije u turizmu. On će reći zašto smo se mi danas okupili i isto tako će nam Tomislav ukratko ispričati što su ovi mladi radili zadnje vrijeme, odnosno što ćemo mi to danas čuti, vidjeti i u čemu ćemo uživati. Tomislav, izvoli. Hvala lijepo. Lijep pozdrav svima. Drago mi je da smo se okupili u ovako jednom jako velikom broju. Nadam se da to neće ovim našim današnjim poduzetnicima dati dodatnu tremu, da ćete ih podržati pljeskom svaki puta, da im bude što lakše kad oni budu ovdje prezentirali. Meni je svako zadovoljstvo danas vas svih ovdje pozdraviti. Pozdravio prije svega poštovanu dogradonačelnicu, poštovanu predsjednicu Gradskog vijeća grada Opatije, poštovane predstavnike grada Opatije, poštovane dekanice, članice i članovi akademske zajednice i sve drage prijatelje projekta Habacija. Ja ću biti kratak, neću, inače ne mogu ni držati duge govore, pa ću samo objasniti zašto smo se danas našli. Glavni razlog je taj što mi od prošle godine smo otvorili poduzetnički inkubator, prvi takav centar za inovacije u turizmu u Opatiji, gdje okupljamo sve mlade poduzetnike koji razvijaju svoje poduzetničke ideje i žele ih, ajmo tako reći, inovirati uz pomoć stručnjaka sa Visoke poslovne škole PAR. Oni kroz jedan koncept radionica i predavanja kroz 4 mjeseca te svoje ideje od začetka do finalizacije pokušavaju, ajmo tako reći, finalizirati. Cijeli projekt zapravo je sufinanciran sredstvima Europske unije u iznosu ukupnom od 2,5 milijuna kuna, koji ima zapravo 3 glavna elementa. Prvi element je što smo, mnogi od vas već znaju, adaptirali i moderno opremili centar u Vili Antonio u suterenu, gdje naši polaznici imaju te radionice. Drugi element je taj što smo počeli prošlo ljeto sa programskim ciklusima, odnosno programskim edukacijama koje vodi Visoka poslovna škola PAR i njihovi stručnjaci, gdje smo do sada okupili, 3. generacija je trenutno ajmo reći, znači trenutno 3. generacija ima svoja predavanja dole, a ukupno će ih biti do kraja godine 5. Ono što ćemo danas prezentirati je zapravo ideje koje smo nekako izdvojili, a i koje su se same iskristalizirale. To je poduzetničke ideje koje su nastale u našem centru. Neke su se ranije počele razvijati, neke smo upravo mi, ajmo tako reći, potakli da se razviju. Treći element je upravo ovaj tu, a to bi ja rekao umrežavanje, odnosno element gdje te prezentacije i sve te radionice koje smo održali prezentiramo i umrežavamo postojeće i buduće poduzetnike. Znači, ideja nam je stvoriti tu jednu, ajmo tako reći, malo i neku inovativnu i kulturu poduzetništva i, ajmo tako reći, potaknuti mlade poduzetnike da stvaraju i razvijaju svoje poduzetničke ideje. Grad Opatija je tu jako važan jer je prepoznao važnost rada sa mladima. Ovo projekt grada Opatije. Jako je bitan rad sa poduzetnicima, sa ljudima koji donose, rekao bi, nekakve dodatne i nove vrijednosti, te bi svakako pozvao ovim putem sve okupljene da prate naš rad, naše buduće poduzetnike, da podrže naše projekte i sve poduzetničke ideje koje budete ovdje čuli, jer su to, ajmo reći, kreatori nekakvih novih, jednostavnih i budućih ideja koje će biti primjenjive u turizmu. Želio bi se na kraju samo zaželjeti sreću svim polaznicima, neka budu ustrajni, neka primjenjuju znanja koje su stekli, a ja bi sad samo Sanju zamolio da redom krećemo sa prezentacijama. S tim da prije nego što idemo dalje, samo bi rekao da je gospodin Silvio Budicin, nažalost, koji je trebao danas biti s nama prezentirati, doživio jednu nezgodu, te nažalost neće biti s nama, ali ćemo vam sve materijale koje on prezentira poslati, bit će dio konačnog projekta koji ćemo kasnije prezentirati. Hvala lijepo.
Evo, hvala kolegi Tomislavu na ovom uvodu, na predstavljanju Habacije. Pretpostavljam da su ovi naši mladi poduzetnici uzbuđeni, ali ovo je sada vaših 5 minuta, taman smo mi dali 5 minuta za svaku prezentaciju. Mi smo entuzijastični, mi smo puni pozitivne energije i podrške, svi se veselimo vašim prezentacijama, svi ste pobjednici. Ovaj žiri smo oformili tek reda radi, da i oni imaju nešto za raditi i da odaberu jednog najboljeg, ali svi ste već u startu pobjednici. Krećemo. Molim prvu prezentaciju i pozivam Gordan Kučan, modularni infrastrukturni hubovi. Gorane, bok, spremni? Evo, sad ćemo vam još samo dati, hvala Vanja. Evo ga. Možete pratiti svoju prezentaciju na ovom ekranu, a mi ćemo pratiti na ovom velikom. Hvala. Sretno. Pozdrav svima. Da vidimo kako nam tehnologija služi danas. Evo pomalo sve ovdje. Gdje negdje? Da, moje ime je Gordan Kučan, drago mi je svima. I ovdje predstavljam jednu ideju koja je razvijena u suradnji sa ETH Zürichom i sa Basler Hoffmann švicarskim inženjerima, koja je kasnije bila dorađivana u sklopu Habacije. Te se odnosi na jedan manji aspekt većeg projekta koji smo radili i prezentirat ću vam kako se može još bolje iskoristiti modularna tehnologija gradnje u svrhu stvaranja infrastrukture za medicinski turizam. Sad da vidimo gdje je moja prezentacija. Ovo je o meni malo ukratko. Sav rad koji radim je u sklopu mog startupa GDK Modular, gdje sam CEO and founder, te preko kojega nudim usluge raznim firmama pri razvoju sličnih tehnologija i najnovije digitalizacije u sklopu gradnje i arhitekture. Da bismo razvili ovaj projekt, počeli smo naravno sa istraživanjem tržišta, te smo zamijetili da je u sektoru medicinske infrastrukture dolazi do velikog šiftanja zbog populacije koja stari, zbog povećane potrebe za samom infrastrukturom kako bi se podržala sva ta potražnja, a u sve to treba inkorporirati stalno nove tehnologije te samoodržive tehnologije s obzirom da su naši resursi vrlo limitirani. COVID situacija je samo čak i olakšala naš razvojni put i zaintrigirala više sudionika unutar tržišta na međunarodnoj sceni za sudjelovanje. Ovo su neki od potencijalnih kompetitora ili suradnika, a to su svjetski proizvođači prefabriciranih i u potpunosti modularnih sala za operacije, bolničkih soba, pa sve do manjih elemenata poput kupaoni, to jest sanitarnih čvorova za bolnice. Naš novi koncept koji smo razvili uključivao bi jednu čvrstu konstrukcijsku skelet, u koji se onda ti moduli mogu umetati i izmetati po potrebi, kako vidimo da na različitim geolokacijama, tako i uz različite socioekonomska kretanja na tržištu dolazi do nove potrebe za različitom infrastrukturom. Bilo da su to operacijske sale za dnevne klinike gdje se mogu raditi zahvati manjeg obima ili ako s vremenom dođe veća potreba za nekakve drugčije oblike liječenja koji će se razvijati s vremenom. Ono što smo testirali je kako ovaj sustav može doprinijeti skraćivanju vremena koje je potrebno da bi se izgradila bolnička infrastruktura, kako uštedjeti novac ne samo pri inicijalnoj gradnji, nego tijekom cijelog life cycla jedne bolnice koji se procjenjuje od
50 do 100 godina, te kako doprinijeti da ovaj cijeli proces gradnje i rekonstrukcije u budućnosti bolničke infrastrukture bude što čišći s obzirom na razne prijenosne bolesti koje se u bolnici nalaze, te da doprinese stvaranju jednog samoodrživog sustava, to se kaže circular economy sustava. Cirkularne, kružne ekonomije. Morat ćete mi izvinuti da malo sporije na hrvatskom pričam, pošto sam ovu prezentaciju puno puta prošao, ali isključivo na engleskom. Ovo je jedan od teoretskih okvira, frameworka koje smo razvili i putem kojega naše projekte razvijamo dalje. To je, ovako malo, ako idemo dublje u teoriju, sve se svodi na to da imamo jednu srž bolnice koja je strukturna, koja podržava sve ostale sustave, elektrotehničke sustave, sustave ventilacije i sve popratne sustave koji su potrebni u toj bolnici, koji se naknadno umeću u ovaj jedan strukturni skelet. I kako odrediti koje tehnologije u kojem sektoru bolnice postaviti, to smo razvili jedan cijeli sustav dizajna i planiranja od samog početka projekta. Ukratko, to bi ovako izgledalo. U ovim sivim zonama bi bile konstrukcijski elementi bolnice, u svjetlo plavim, zelenim bi bili prefabricirani dvodimenzionalni elementi, znači paneli 2D paneli zidova koji se rade u tvornici i dopreme na samo gradilište, a u ovim tamno-plavim zonama se mogu čak i cijeli 3D volumeni koji se izgrade u tvornici dopremiti na sam projekt bolnice i u sklopu 1 do 2 dana cijela bolnica se može instalirati. S obzirom na budućnost ovog projekta, planiramo razvoj jednog digitalnog alata koji bi sistematizirao cijelu ovu priču i planiranje, te koji bi onda omogućio aplikaciju na jednom realnom, stvarnom projektu. Do sada je sve bilo u digitalnom obliku razvijeno, a popratno da bi se istestirao cijeli koncept, radimo na razvoju digital twina, to jest digital twin tehnologije koja bi pratila cijelu bolnicu i njen razvoj tijekom 20. do 50-godišnjeg perioda njenog postojanja. Evo, to je to. Hvala. Hvala puno. Očekujete li pitanja ili želite... Pa očekujem. Dobro. Aha, da vam idem po mikrofon. Evo vi pridržite još malo ovdje. Režija, uzeli smo zeleni. Dobro. Baš ja prva, aha, dobro. Evo, da. Pa ne, pa pitat će i ostali članovi povjerenstva. Evo, hvala Gordanu. Kako se rodila ideja? Ideja se rodila tijekom mog studija. Znači, u sklopu studija na ETH Zürichu sam slušao jedan kolegij u kojem su nas spojili sa raznim firmama unutar Švicarske i dali su nam na izbor jednu od tema koje su firme identificirale da su im zanimljive za daljnji razvoj i unapređenje njihovog poslovanja. I mene je nekako zaintrigirala cijela ova priča s obzirom i na potencijal ne samo unutar Švicarske, nego i ovako globalni potencijal ove priče, a pogotovo povezivanje sa našim hrvatskim tržištem, gdje smatram da ova priča može dobro funkcionirati u sklopu medicinskog turizma koji je visoko profitabilan i koji raste iz godine u godinu na svjetskoj razini, a pogotovo na domaćoj razini. I od onda, evo, sljedećih skoro 2 godine se razvija pomalo ova priča. Imaš li ti i tvoj tim već neku lokaciju ovdje u našem kraju? Pa nemamo lokaciju, otvoreni smo za zainteresirane
suradnike koji bi imali potencijalnu lokaciju. Evo, ja imam 2 komentara. Ja bih komentirala iz investitorskih cipela. Iz ove prezentacije je jako vidljivo da je ona dosta povezana sa teorijom, sa znanosti, da je ishodište, kao što ste i sami rekli, sa fakulteta, pa i ti partneri. I sad je tu, pretpostavljam, tu je izašao vaš tim. Znači, ta znanstvena podloga je ok i to mora biti. Mnogi startupi, i to je inače naopačka praksa. Inače, ljudi prvo imaju ideju, bace se na tržište u praksu, a onda krpaju i ustanovljuju ovu podlogu. Mislim da je vama izazov, glavni sad izazov, kako to pretočiti u posao, u biznis, kako to prodati i napraviti. Prvi izazov vam je supply chain, gdje ćete nabavljati elemente, proizvoditi, ne samo gdje, vi vjerovatno znate već ko to radi, ali to se mora znati i odraditi. Tako je. Znači to. Drugi izazov je, vi ste se, iz ove prezentacije čujem da ste se fokusirali na bolnice. Da, to je jedan od početnih fokusa, ali ideja je proširiti na ostale. Dobro, vjerujem da morate malo jače isto istražiti to tržište, jer je palijativa i starački domovi, tu je umobolna potreba, a recimo ne samo u Hrvatskoj, nego inače u Europi koja je stara, a vjerovatno lakša implementacija. Mislim da je najveći challenge izgraditi modularnu bolnicu from scratch. Ne znam baš kako će biti to prošlo kroz zakonodavstvo i koliko ćete se morati s tim boriti. Sigurno ćete se morati boriti. Mislim da bi ovo funkcioniralo dobro i super u ovim emergency uvjetima kakvi su bili ovi covid i ratovi i to, i u nekim remote dijelovima svijeta. Evo, to su vam moji komentari. Hvala na komentarima. Evo. Kad ste razrađivali ideju, jeste s nekim konkretno razgovarali ko bi bio potencijalni korisnik te ideje? Jeste to samo teoretski razrađivali ili ste komunicirali? Konkretno smo komunicirali sa ljudima koji su na rukovodećim pozicijama u određenim zdravstvenim institucijama. Širok spektar smo obuhvatili i ljudi koji bi potencijalno u supply chainu bili proizvođači tih modula, to smo popratili logistički, gdje bi sve trebalo imati lokacije na europskoj razini smo gledali. Najveća prepreka, ono što smo mi vidjeli, je jednostavno fragmentiranost građevinskog sektora i neujednačenost zakonodavstva unutar Europske unije. Dosta toga je ujednačeno, ali opet svaka općina, na primjer u Hrvatskoj ili bilo gdje drugdje, nosi nekakve svoje posebne zakonitosti, mikrolokacije i tu je onda malo teže iskoordinirati cijeli sustav. Ono gdje se mi vidimo je kao nekakvi integratori kroz digitalne alate koje razvijamo. I da, sljedeći korak je definitivno probati zaintrigirati nekoga ko bi bio ozbiljan partner. Znači ne širok spektar, nego naći jednog potencijalnog ozbiljnog partnera za Hvala. Hvala na pitanju. Evo, ja ću tu u ovom povjerenstvu malo moderirati, s obzirom da sam vas i vodila kroz ovaj ciklus. Hvala, Gordane. Imamo još nekoliko ideja za poslušati. Renata me malo prije pitala samo da je to iskomentiran, da li ima nagrada. Nemamo nagrade, jer oni su svi... Znanje je nagrada. Nemamo nagrade iz razloga što cijeli program Habacije i dalje traje i ja vjerujem da predstavnici grada Opatije, kad završi projekt, će neke nagrade pripremiti za te start-upovce, sigurna sam, tako da nećemo sad dodjeljivati nagrade i mi ćemo onako nastaviti narednih 6 mjeseci s njima raditi. Evo, ja imam ideju za nagradu za ovog Gordana, gospođo. Znači, grad Opatija može odmah napraviti neki lokalni pravilnik da on si to može tu instalirati za pokaznu vježbu, za showroom, ne? UPU, GPU.
Hvala. Evo, stručna suradnica meni govori da ipak imaju danas diplome i da ima i prigodne poklone. Nisu nagrade, ali su prigodni poklone. Hvala. Evo, hvala. Ćemo Predajem sljedeći, palicu. pa ćemo nagrade na kraju. Tako. Hvala puno Gordanu koji je evo probio led, zasigurno nije bilo lako. Sad kao što je kolega Tomislav već spomenuo, sljedeća prezentacija je trebala biti, ali neće biti. Silvio Budicin je nažalost iz zdravstvenih razloga bio spriječen biti danas s nama, ali poslije jedan mail moram pročitati jednu rečenicu iz maila, evo ne znam je li po GDPR-u, ali kaže: nezaboravno iskustvo i vrhunska znanja sam stekao zahvaljujući vašoj volji, organizaciji, talentu, iskustvu i škvadri, i na kraju je napisao: i ovo nije prvoaprilska zezancija, mail je stvaran. Tako da, isto tako Silvio prati ovo online, tako da Silvio, evo, srdačan pozdrav od svih nas. Srećom, tu je danas Đulijana Radetić-Valenčić, butik Camping Abacija. Nadam se da sam sve dobro naglasila. Dobar dan. Evo samo sekundu da se jasno. Evo, to je to. Dobar dan, znači moje ime je Đulijana Radetić-Valenčić, inače sam magistra stranih jezika i književnosti, međutim sa dugogodišnjim iskustvom u kemping turizmu. Naime, zajedno sa svojim suprugom voditeljica sam autokampa Draga u Mošćeničkoj Dragi, i to već 10-ak godina, i naravno uz to pohađam redovito kamping kongres, kamping radionice i sve slične sadržaje. Zbog toga mogu reći da... Kako ide to naprijed? Malo. A je. Zbog toga mogu reći da se kamping turizam neprestano razvija, i to prvenstveno zahvaljujući konstantnom razvoju kamping proizvoda, tako da danas više gotovo i nemamo jednostavne kampove, već su to sve moderni kampovi sa dozom luksuza. S druge strane, više niti kampisti nisu jednostavni ljudi, to su već većinom obrazovani ljudi srednje dobi kojima je motiv putovanja, znači posjet destinaciji kao i boravak u prirodi, i često ti ljudi su visoke ili više platežne moći. Zbog toga sam se odlučila i na moju poduzetničku ideju koja je znači butik Camping Abacija, jer na području Opatije mi nalazimo 3 kampa, od kojih je jedan slabije kategorije, kategoriziran s 2 zvjezdice, i to je kamp Opatija u Ičićima, dok su ostala 2 kamp Medveja i kamp Draga u Mošćeničkoj Dragi, već na određenoj udaljenosti od samog središta, znači Opatije. Zbog toga, eto, možemo reći da Opatija privlači svakog turista, ali ne i kampista, upravo zbog toga što su, dakle, današnji kampisti u potrazi za nečim možda luksuznijem, poput glampinga, mobilnih kućica i slično. Eto, moja vizija, znači izgradnja i razvoj manjeg kampa koji bi bio visoke kvalitete, baš zbog tog komfora, i koji bi naravno se nalazio na opatijskom području. I tu primjere takvog jednog kampa nalazimo u Istri. Na primjer, ja sam tu navela 2 kampa, to je Wellness Camping San Servolo. Evo, na temelju ovih slika možemo zaključiti da bi moj butik Camping Abacija sadržavao prostrane parcele za kampere sa priključkom na vodu i struju. Tu bi bila recepcija, naravno sanitarni čvor, bazen sa sunčalištem, prostor sa saunama, nekoliko mobilnih kućica i maleni mini objekt, recimo ugostiteljski, koji bi posluživao bife doručak.
I tu imamo još jedan primjer, to je butik Camping Santa Marina, nedavno otvoren prije godinu, dvije. Eto, to su primjeri kako bi izgledao i moj butik kemping. Naravno, uvijek bi se pazilo na to očuvanje prirode, što je i sam cilj kampiranja, tako da bi se gledalo da se koriste naravno najviše ti prirodni resursi za izgradnju. I eto, investicija koja je prilično zahtjevna naravno, međutim na temelju nekog izračuna, početnog izračuna financijskog toka, dugoročno investicija bi bila isplativa i tu bi se išlo jednim dijelom na privatna sredstva, a drugim dijelom kroz neke druge investicijske kanale. Lokacija koja je također u ovom projektu presudna, znači sam kamp trebao bi se nalaziti van centra grada kako bi gosti neometano mogli uživati u miru i prirodi, kako i priliči kempingu, međutim opet da ne bude toliko udaljen od samog grada Opatije i njezine ljepote. Tu bi se dakle išlo na eventualno kakav privatni teren kojih ima prema mojim informacijama ili na neku uporabu državnog terena uz koncesiju. I za kraj, evo, zaključila bi da kampiranje neće nikada izumrijeti, jer će kampista uvijek biti upravo zbog toga što je to njima stil života, a ne samo odlazak na odmori godišnji. I mislim da i većina će se složiti sa mnom da je vrijeme da i Opatija počinje ubirati plodove kemping turizma kao što to čine i ostala turistička središta države Hrvatske. Hvala. Hvala na pažnji. Hvala, Đulijana. Ja ću preskočiti sva pitanja, pošto smo mi dosta o tome pričale i prolazili. Ja se samo nadam, znam da nas je pratila danas ujutro direktorica HBOR-a, znam da oni uvijek prate nove poduzetničke ideje, posebno za žene, pa ako nas prati, sigurna sam da je joj zainteresirala tvoja prezentacija, ako ne, potrudit ćemo se da sazna za nju. Hvala puno. A sad ću ponovo prepustiti moje prijateljici Renati, stručnjacinji za financije, da kaže sa svog stanovišta. Hvala vam na prezentaciji. Hvala vam. Vi ste ozbiljna poduzetnica i znate sve od A do Ž o čemu pričate, pa ću ja vas pitati da vi mene savjetujete. Bili su nam nedavno jedan tim, jedna ozbiljna kompanija iz Slovenije, pa imaju i partnere u Hrvatskoj i oni izrađuju te kućice za takve kampove. I sad tu ima različitih kategorija kućice, mi smo ih sve vidjeli, počelo je to sad nisad po cijeloj obali. I jedna prosječna recimo košta 10. Ima ih iskustva. A oni idu na naj high ekskluzivno od čistog održivog drveta, od najskupljih aparata, ovih frižidera i tako. I to je ispala, ja ju ne znam više na pamet, ali bila je jedna umobolna cijena. I međutim su nas uvjeravali da je to potrebno i da je to niša i da je to jedan high end. Dakle, ti moraš uzeti cijelu tu kućicu sa svim tim, moraš željeti sve to, ne možeš reći ja bi ovaj malo jeftiniji frižider. Da li mislite da takav proizvod ima svoju perspektivu u budućnosti sljedećih 10 godina turizma na hrvatskoj obali? Ako negdje ima, po meni bi tu trebao imati. Da, ja mislim da ima sigurno, jer pohađajući kamping kongres, znači svi kampovi koji investiraju u mobilne kućice, isplatite mobilne kućice već u prvoj sezoni. Jer to su cijene, vidjet ćete i sami da nije to noćenje po 50 eura, već su to noćenja i po 250 eura. I sve kamp kućice, što ja znam, koliko ja znam sa partnerima i tako što pričamo, su sezonski popunjene. Tako da taj turizam i mobilne kućice naravno dižu cijene jer sukladno potražnji. I to je sigurno isplativo.
Ništa, evo, hvala Julijana. Gospodin Vlado će pripremiti jednu stranicu poduzetniku za ovo, ali neće sada pitati. Idemo dalje jer ima vas još, a ja stalno gledam na sat i ne mogu vjerovati kako brzo vrijeme curi. Može. Hvala na pažnji. Sad sam ja pogledala na sat, pa ćemo se ubrzati. Sljedeća je Antonija Škravan, inovativna aplikacija za provođenje zajedničkih kolaborativnih promotivnih aktivnosti Jadranskih otoka. Antonija, jeste spremni? Sretno. Hvala. Dobar dan, još jednom lijep pozdrav svima želim. Pokušat ću što kraće, pošto je zaista riječ o jednoj dosta opsežnoj aplikaciji. Prije svega zašto smo se odlučili. Mislim da to ne trebam puno duljiti. Poznato nam je da su danas mobilne aplikacije sve atraktivnije. Čak postoji jedan podatak od prošlogodišnjeg istraživanja da od 2014. godine pa do danas taj broj, odnosno udio korištenja aplikacije u odnosu na desktop uređaje je peterostruko čak veći. O kakvoj aplikaciji je naime riječ? Dakle, naziv bi bio Visit Croatian Islands, dosta jednostavno, ali upečatljivo. Sama riječ nam puno govori. Dakle, naša ideja je bila, govorim u množini, ali objasnit ću vam zašto na kraju same prezentacije. Ideja je bila zapravo da se sinergijski poveže ponuda svih jadranskih otoka. To nas je na neki način potaknulo i prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma koji financira takve ideje. To nije toliko aktualno na jadranskim otocima baš zbog toga jer je turizam inače tamo jak, ali mislim da trebamo razmišljati korak naprijed i ipak nešto inovativnije osmisliti. Tako da smo mi zamislili da to bude jedan sinergijski nastup gdje bi se zapravo kroz specifične oblike turizma na personaliziran način potaknulo korisnike da što više otkriju naše otoke i ne samo to, nego da s jednog otoka dobiju želju doći i u drugi otok. Neke osnovne informacije bi bile, naravno da ta aplikacija bi bila besplatna, poticala bi se registracija, samim time bi preuzeli naravno neke podatke od samog korisnika kao njegovu lokaciju, samim time bi se filtrirali nekakve njegovi želje i interesi, to bi uvijek bilo u prvom planu. Isto tako, bila bi, prije svega, započeli bi tako da bi bila i na hrvatskom jeziku dostupna, ali i na engleskom, jer vjerujem da bi bila i stranim turistima iznimno zanimljiva. Bila bi dostupna i za Android i iPhone uređaje, naravno. I sada ću vam pokazati, inače što se tiče samog loga, to nije završna verzija, ali nekako smo više išli na neku priču, boje, jer same po sebi podsjećaju na našu zastavu, pa samim time je to i za strane turiste interesantno. Isto tako podsjeća na pašku čipku što daje taj dašak nekog elementa turizma, ali isto tako i na kormilo, što je isto simbolično za naše jadranske otoke. Samo ću vam ukratko prikazati primjer. Znači, pošto je riječ o jednom dosta složenom projektu na kojemu se definitivno treba dosta dugo raditi jer treba sažeti svu tu ponudu otoka u jednoj aplikaciji. Mi smo nekako zamislili da to krene od pilot projekta s otokom Korčulom, jer kolegica koja nažalost nije tu, a sudjelovala je u tom projektu, ona je baš s Korčule, ona je zapravo i primijetila tu problematiku da se nedovoljno iskorištava potencijal jadranskih otoka, te smo zamislili da počnemo od jednog otoka i kad se detaljno obradi, krenemo s jednog na drugi, treći i tako da obuhvatimo sve. Dakle, vrlo jednostavno, registrirali bi se, kao što sam rekla, bilo bi personalizirano, mogli bi odabrati koje nas atraktivnosti zapravo zanimaju, jesu li to prirodne, kulturne, gastro, aktivan boravak i naravno bilo bi filtrirano i sami događaji po otocima. Zatim bi mogli odabrati koji točno dio Jadrana nas interesira, da li je to sjeverni Jadran, srednji ili južni Jadran. Primjerice u ovom slučaju odabrali smo južni Jadran i onda dobijemo popis otoka koji nas interesira. Zatim smo odabrali
Što nas točno interesira, to je kulturni turizam. Ovdje smo prikazali kako bi to bilo filtrirano i recimo da je korisnik u ovom slučaju bio zainteresiran za muzeje, on bi dobio popis svih muzeja na tom otoku i naravno lokaciju i sve što ga interesira. Tu bi još bila mogućnost naravno informativnog tog sadržaja gdje se može nešto više saznati, ali naravno i ono što smo mi planirali i što nam je jedan, možemo reći, poslovni model, da postoji mogućnost kupnje direktno preko aplikacije, kroz nekakve naknade naravno, tako da bi to bilo moguće u ovom slučaju kako za muzeje, tako primjerice za Jadroliniju i tako dalje. Kada bismo kupili u ovom slučaju kartu za muzej, dobili bismo bodove i sa tim bodovima bi kasnije mogli iskorištavati primjerice za nekakve druge usluge. Naravno, vaučer bi bio poslan na mail, tako da bi s tim vaučerom onda došli na odredište. A isto tako mogli bi pratiti stanje svojih bodova i određen broj bodova bi nam ujedno i pokazivao što možemo osvojiti i koji je daljnji korak. Što se tiče događaje bi znači mogli vidjeti koji su trenutno aktualni, također mogli bi filtrirati u kojem periodu nas interesiraju i tu prikazujemo s desne strane koji bi to filteri bili, datum, vrsta turizma i lokacija. Znači, ako je nekom turistu bitno na kojem otoku, nekom turistu je možda bitnije o kakvoj vrsti turizma je riječ i samim time će ga zanima takav događaj i slično. I isto tako što bih navela, znači tu bi naravno postojala suradnja sa turističkim zajednicama, jer naravno od njih bi preuzeli dobar dio tih podataka. A kako je ideja započela? Znači ideja je započela zapravo na fakultetu, pred kraj fakulteta imali smo projekt na kojem sam surađivala sa svojih dvoje kolega. Jedan kolega studira digitalni marketing u Coventryu u Engleskoj, a kolegica je bila sa mnom na fakultetu i kažem, ona je primijetila da se nedovoljno iskorištava taj potencijal i nekako smo kroz to krenule od projekta do diplomskog radova, a tu bi spomenula i našu mentoricu, profesoricu Lorenu Bašan, koja nam je isto ovdje. Ona nam je isto bila velika podrška u cijelom ovom projektu i zapravo na njen savjet smo se isto odlučili ovdje prijaviti. I evo, to bi bilo to ukratko. Hvala lijepa. Hvala, Antonija. Ja nemam pitanja, vidim da u stvari od našeg zadnjeg nekakvog susreta i sastanka kad smo prolazili sve te faze ste stvarno puno toga još doradili, napravili. Mene, samo komentar, mene stvarno onako baš iskreno me veseli kad vidim da neke inicijative koje krenu na fakultetu nastave trajati dalje i kad to vidim, mislim da ono o čemu smo jutros ovdje pričali ne moramo brinuti. Ko će izvlačiti gospodarstvo i kako će ići hrvatsko poduzetništvo. Slažem se, hvala. Da, ali ih treba ohrabriti da sad ne... Pa i Facebook je nastao na fakultetu, gledali smo svi društvenu mrežu. Tako. Izvrsno uočen problem, vrlo potrebno, otoci su strašno atraktivni, evo jedni smo od rijetkih koji imamo te genijalne otoke. Slušala sam dosta pičeva s aplikacijama raznim turističkim, uglavnom se bave biciklističkim stazama, jednom stvari, ili marinama, vezovima ili tako dalje. Ovo je sveobuhvatno. Žao mi je da gospodin Staničić nije tu iz Hrvatske turističke zajednice, to je jedan proizvod koji HTZ treba imati. A vas, evo... Pa onda nek odradi. Moraju otići, ali zna par IT rješenja koje će biti dobri za turističku zajednicu. Najavljeno. Da, mislim, kad bi se ovo dotjeralo do kraja, to je pravi proizvod
za Hrvatsku državu, koja treba ponuditi takav servis svakom čovjeku koji dođe u našu zemlju i svakom turistu. Međutim, vi kao tim super ste, vas troje ste već jako komplementarni i ne trebate vi sad tu ne znam koliko novaca i novih ljudi i ekstra menadžera za to dotjerati do nekakvog proof koncepta. Međutim, ono što trebate se odlučiti da li to sad hoćete raditi i onda to krenuti raditi, krenuti po inkubatorima, akceleratorima, krenuti pičati i početi zatvarati te prve risk financijske konstrukcije, da to dovedete šta prije u prodajno stanje. Eto, hvala. Hoćete vi? Ja bih nešto pitao, nisam ja baš u tom vašem projektu do kraja, pa me sad zanima, ovo je pitanje dobronamjerno. I mi smo imali kao poduzetnik par aplikacija koje smo htjeli razviti. Ovo je dosta zahtjevna aplikacija što vi sad ste prezentirali i na kraju smo naišli na jedan problem da nismo mogli naći osobe koji će izraditi aplikaciju programski i odustali smo. Jel ste vi tu razmišljali, imate osobe koje to znaju, koje bi mogle to raditi, postaviti programerski? Moram priznat da je to dobro pitanje. S jedne strane nismo išli toliko daleko. Nekako smo trenutno u fazi da sad ispipavamo teren i gledamo ko bi nam mogao, jer kao što kažete dosta je zahtjevno, ima tu dosta i sadržaja i sve. Ali isto tako tu smo dobili jedan jako dobar savjet i od naših mentora tijekom ovog projekta, da u slučaju da konkretno u Hrvatskoj ne uspije, imamo čak i potencijal za inozemno tržište da prodamo taj proizvod. Znači ne sadržaj, da. Nismo rekli ako ne uspiju u Hrvatskoj. Antonija, krivo sam se izrazila, pardon. Uzbuđenja krivo rekla. Nismo rekli ako ne uspiju u Hrvatskoj. Ne, rekli smo kad uspiju u Hrvatskoj, onda ga samo treba ponuditi ostalim zemljama koji imaju otoke. Hvala Bogu, imaju tamo na sjevernoj Europi, imaju oko Kanade, ima di Indonezija, ima di se ponuditi i drugim otocima. Da. Pardon, krivo sam se izrazila, zapravo sam mislila možda bi stranci nekako se više dali u to na početku nego naši, ali to ćemo još vidjeti. Nije to pitanje naših stranaca, to je pitanje investitora i novaca. Da. Oni hoće vidjeti vašu posvećenost i točno šta treba napraviti. Evo od ovog što je gospodin pitao, ko su ti programeri, ko su dizajneri, koliko čovjek sati, koliko dugo i tako dalje. Da, jasno. Biznis plan. Evo, hvala. Idemo dalje. Hvala. Sljedeća nam dolazi Megan Valenta, 3D vizualizacije za turističke objekte. Evo, izvolite. Pozdrav svima. Ja sam Megan i vlasnica sam mlade digitalne kreativne marketing agencije Endem Production i danas ću malo pričati o 3D marketingu za tržište i sektor turizma i hoteljerstva i zašto je on možda najbolji prodajni marketing alat za hotele i rezorte. Počinjem sa jednom rečenicom koju ja volim reći, a to je inovacija i marketing. I sad tu je smještaj za odmor, hoteli, kampovi, prostori za događaje. Znači kako u tom sektoru turizma se može poboljšati promocija poslovanja uz pomoć 3D obilaska. I zašto statistike kažu da je 300% povećanja angažmana i 14% povećanja rezervacija. Znači, krećemo sa malim tehničkim poteškoćima, ali kaže slajd problem. Kako se u turizmu izdvajate i pružate, preskočit ću. Kako se u turizmu izdvajate i pružate nešto što netko drugi ne pruža već i u okruženju koje se jako brzo razvija, kako se istaknuti i poboljšati svoju prodaju i brendiranost. Znači, kažemo, tržište se mijenja, sad više nego ikada, svi trebaju pokazati ono što se donosi na stol i kako zapravo se dodaje ta dodatna vrijednost na uslugu. 3D omogućuje
vašim gostima da dožive prostor kao da su zaista tamo, nadilazeći te konvencionalne načine marketinga kao što su fotografije i isto tako pomaže da se istaknete među moru konkurencije. Znači, to je jedna nova tehnologija s kojom možete odskakati svojim brendom, koja će vam pomoći da osvojite više oglašavanja i brže iznajmite turističke objekte. 3D vizualizacija se lako ugrađuje na svake web stranice, povećava angažman na webu do čak 15%. I također pozitivne recenzije gostiju. Evo, stavite se na mjesto budućeg gosta koji dolazi u nekakav turistički objekt. Slijeće na web stranicu i želi razgledati prostor i ponudu te doživjeti ne samo te neke uljepšane fotografije. Želi stvoriti povezanu sa lokacijom i sa objektom u koji dolazi i iskusiti kako je stvarno biti tamo prije nego što zaista to i bude tamo. Želi istražiti vlastito istraživanje. To sada je jako popularno, to svi žele prije. I to je sada moguće sa 3D-om. Evo, ovo su jedni primjeri apartmana u camping resortu Centinera u Puli i isto tako luksuzni apartman na otoku Pagu. To su neki već odrađeni 3D vizualizacije i tu se može vidjeti kako je to povezano i sa web stranicama. Možete vidjeti da je 3D u potpunosti interaktivan, gdje god se klikne, kamo god se ide, ti bijeli krugovi koje vidite na podu označavaju položaje na koje vi možete stajati. Da li gledate na telefonu, tabletu ili računalu. Isto tako postoje dodatni opcionalni alati, kao na primjer info oznake, naglasci, uključeni videozapisi, tagovi. Znači način na koji još se može dodati kontekst u prostor i istaknuti ono što vi želite istaknuti u tom prostoru kao selling point. Dakle, to je ono što je 3D. To je stvarno potpuno novo iskustvo prostora koje gosti mogu doživjeti bilo gdje i bilo kad. Znači, ostvarite najbolje iskustvo rezervacije sa 3D virtualnim mobilskom. Vaši gosti znaju da ono što vide na internetu je zaista kako će prostor izgledati u stvarnom životu. I pružajući sad, za razliku od prije, taj realni prikaz, gosti se osjećaju sigurnije i vjerovatnije da će rezervirati. Jer odmor je velika investicija. A sa 3D marketingom osiguravate da vaši potencijalni gosti imaju sve više informacija da bi mogli donositi ispravne odluke pri odabiru svojeg smještaja i boravka. Znači, na kraju to dolazimo do više zadovoljnih gostiju i bržih rezervacija. I ono što još jednom se treba naglasiti, 3D prezentacije se uklopljuju na web stranicu ili se mogu uključiti u socijalne mreže i digital marketing kampanje poput email marketinga. Ove su neke od značajke koje se koriste prilikom 3D marketinga i 3D vizualizacija. Znači, postoji takozvan i 3D prikaz 2D tlocrta prostora i sama virtualna šetnja. Sad zamislite da krenete opet šteka nešto, da zamislite da krenete od jednog, zašto? Ovo je tako lijepo. Znači od jedne, probat ću ponovno. Od jedne brošure koja je klasična neka promocija i zapravo ulazite u taj virtualni svijet i pokazujete svoj prostor virtualno. I za kraj, naravno, bitne su statistike, jel tako? Virtualne vizualizacije pomažu udvostručiti interes za vaše oglase. Gosti koji gledaju virtualne prezentacije duplo su zainteresirani. I isto tako jako je važno da 3D prezentacije produžuju boravak posjetitelja na vašoj web stranici, što dovodi naravno do veće se optimizacije stranice i više rankiranja na Google tražilici. Iz tog razloga one postaju vrlo važne kao element konvencionalnih marketinških strategija. Isto tako, oglasi sa 3D-om imaju 87% više pregleda nego oni bez nje, a u pojedinim zemljama, pogotovo u SAD-u, 3D marketing je toliko popularan da 50% kupaca neće niti pogledati prostor ako on nije opisan virtualno.
a u 87% slučajeva to je faktor koji utječe na odluku o rezervaciji. I na kraju rezultati sa ovakvim marketingom: poboljšana diferencijacija od konkurencije, povećane stope popunjenosti do 14%, poboljšano iskustvo, oglasi sa 3D virtualom imaju 3 puta dulje poglede, 10% povećanja konverzije najma, dajete personalizirane usluge za goste i tako smanjujete troškove konvencionalnog marketinga. Zahvaljujem na pažnji. Evo, hvala ti. Ja ću odmah prepustiti pitanje kolegi s moje desne strane, s obzirom da smo probili prezentaciju. Da ubrzamo, da, malo si bi nam bila duža od 5 minuta dozvoljenih, ali sigurna sam da će biti pitanja tokom kave, kasnije networkinga. Imaš ti? Ne? Pa ne, samo sam htjela pitati, vi to već radite i to je vaša agencija radi, jel tako? Je, da. I radite samo 3D vizualizacije ili digitalni marketing? Digitalni marketing. Sve, cijeli paket prodajete? Tako je, ali ovo je nekakva specijalizacija, da. I sad postoje različiti sektori u kojim se može raditi taj 3D marketing, ali ja sam sad prezentirala evo za sektor turizma. Dobro, super, hvala. Hvala vam. Hvala. Sljedeći projekt se zove Habacija, Eko Resort. Mario... I Goran. Dobro, meni piše Mario i da vam iskreno kažem, nisam sigurna kako naglasiti prezime. Superina. Dobro, onda izvolite. Hvala vam. Dobar dan svima. Aha. Samo trenutak, sad će prezentacija biti spremna. U redu. Dobar dan, poštovanje. Krećemo? Slobodno? Evo, ne znam zašto se ne pojavlja. Ako se i ne pojavi, sve ste ovdje rekli. Da. Istina, s letkom ste dobili sve. Znači, konkretno, pričat ćemo vam danas o Eko Resortu Habacija. Naš moto je, znači, korak ispred svih, korak prema prirodi. Sama tehnologija gradnje, žao mi je da ne možete vidjeti ovu. Znači, sama tehnologija gradnje se bazira na gradnji sa industrijskom konopljom, koja, evo ga. Sve ok. Ok, znači, ovo ste već čuli, Eko Resort Habacija. Znači, fokus nam je na održivom turizmu, da se sagrade eko rezorti u netaknutoj prirodi sa minimalnim negativnim utjecajem na okoliš. Naš glavni proizvod, znači 6E Tourism Concept, koji se sastoji od ekologije, zabave, doživljaja, edukacije i excitementa, odnosno da se svih 6 točaka iskusi kroz bijeg iz užurbanih urbanih sredina u samoj prirodi i znači samim time ćemo se ponovno spojiti sa prirodom. Sama tehnologija gradnje znači je razvijena kroz tvrtku BioBlok, znači gdje je bazni materijal gradnje industrijska konoplja. Ima raznih benefita, između ostalog su to znači skraćeno vrijeme gradnje objekata, visoka energetska učinkovitost, iznimno mali, odnosno neutralizirani, moglo bi se reći, utjecaj na okoliš i samoodrživost samih objekata, pa tako i eko rezorta. Što se tiče same arhitekture, znači
dosta je tu fleksibilna priča po tom pitanju jer se objekti mogu znači prilagođavati raznim sredinama, odnosno županijama, klimi i slično, tako da evo kao što možete vidjeti na slikama tu je sve moguće. Što se tiče smještajnih objekata, znači od kategorija nekih 2 zvjezdice pa sve do kategorija 5 zvjezdice, znači nekog, ajmo reći, luksuznog smještaja. I isto tako u ponudi, znači long term stay possibilities, što bi danas bilo, znači, primjenjivo za digitalne nomade i, ne znam, razna učilišta, sveučilišta i tome slično. Od samih aktivnosti u rezortima, znači tu su radionice od radionice, znači kuhanja, proizvodnje prirodnih nekih proizvoda, raznih drugih radionica od umjetnosti, glazbe, znanosti i isto tako permakulture koja bi se mogla, znači, primjenjivati u nekim svakodnevnim aktivnostima, pa je, ne znam, čak u vlastitim vrtovima. Isto onda imamo, znači, sportske neke sadržaje od minigolfa, fitnessa na otvorenom, streljaštva, joge i dodatnih sadržaja, znači adrenalin parkova i dron poligona. Od atrakcija bi izdvojili, znači, ove dvije, one su nam nekako najznačajnije, znači prirodni bazeni sa ljekovitom vodom i prirodna igrališta za djecu, odnosno za razvoj motorike. I ja bi sada, evo, prepustio ostatak prezentacije kolegi Goranu. Okay. Hvala, Mario. Ja ću samo nastaviti, znači, samo ovo naprijed, jel da? Šta nas čini i šta nas izdvaja od ostale ponude, znači jednostavno je prednosti ciljeva održivog razvoja, gdje kroz materijale koje proizvodi tvrtka Bioblok za sada želimo pridonijeti, znači, inovacijama u gradnji, infrastrukturi i onda kroz neko, kako bi rekao, opet cirkularnu ekonomiju, stvoriti bolji svijet, recimo, napraviti korist za ljude, planet i prosperitet, znači, kroz ove neke ostale ciljeve koje EU sad definira. Za nas je najbitnije u ovom nekom modelu poslovanja gdje se želimo poslužiti, recimo, znači, dočarati ljudima stil života u određenoj regiji, u određenom dijelu regije gdje se nalazi gost. Na primjer, ako dođe stranac u Gorski kotar da vidi šta je u Gorskom kotaru, recimo, najidealnije kako se tamo uklopiti u sve što, recimo, regija pruža, recimo suradnja sa lokalnim OPG-ovima zbog nekog lanca nabave materijala ili recimo proizvoda koji lokalni OPG-ovi nude. Znači, to nam je bitno ne implementirati. Također, recimo, i aplikaciju kroz koju bimo dali ljudima da imaju na svom smartfonu i check-in, i check-out, i narudžbe cateringa, da imaju uvid u razne događaje koje se događaju oko njih. Recimo, pošto ste, na primjer, u nekoj netaknutoj prirodi, da ste negdje pola sata od Opatije ili Rijeke, znati ćete šta se u Rijeci tada događa, ako ima neki koncert, ako ima izložba, da se jednostavno zaletite do te lokacije. Osim toga, znači, cilj nam je i zadržati lokalno stanovništvo na tim lokacijama, kao recimo kontinentalna Hrvatska. Početak same ideje je krenuo meni, ja sam iz Istre i to je bila kao središnja Istra. Središnja Istra, recimo, nije toliko razvijena što se tiče turizma, jer cijeli turizam se fokusira na zapadnu obalu najviše. Osim toga, kažem, i produžetak turističke sezone. Jer upravo kroz te neke modele koje bimo mi predstavili, znači u našim ekoresortima, produžetak turističke sezone bi značilo da će ljudi i u postsezoni i u presezoni uživati u nekim blagodatima koje jednostavno ne mogu imati kad je špica sezone, kako bi se reklo. Znači, u biti, mi se tu rješavamo jednog problema, a to je problem masovnog turizma. Za sam kraj, znači, moto koji bimo rekli je djelujemo lokalno, a mislimo globalno. Na taj način, kažem, problem je rješenja masovnog turizma, razvoju ruralnog područja na modern način, dati očuvanje, znači, tradicije i kulturnih dobara, pridonijeti, znači, promociji vrijednosti lokalne zajednice i onda još uz to, znači, poticanje lokalnog stanovništva za suradnju na projektu i za napredak cijelog projekta. Dok mi tu možemo stvarati
naravno nove poslovne prilike, pogotovo za mlade koje žive recimo u tim nekim, neću reći zabačenim krajevima, ali ja znam sam po sebi da, eto, ja živim u središnjoj Istri, ali sve dok nisam išao u Rovinj ili u Pulu, nisam našao posao sa kojim sam bio zadovoljan. A na kraju nisam bio ni zadovoljan ni u Rovinju, ni u Puli, pa sam morao otići u neku veću metropolu. Tako da, ukratko mislim da ste shvatili. Znači, to je jedan, eto, to je to. Mario je voditelj projekta, Luka nije s nama danas, on je brand developer, a ja sam začetnik ideje Eko Rezorta i vlasnik tvrtke BioBlok. Tako da možete nas naći na našoj web stranici ili poslati e-mail za upit preko naše e-mail adrese i još jednom ću reći, znači na hrvatski, korak ispred svih je korak prema prirodi. Hvala. Hvala. Ja Evo, mislim ja imam pitanje. Recite. BioBlok je vaša tvrtka. Jeste. Ko gradi kuće od konoplje, one koje smo vidjeli na slikama? One kuće od konoplje Da, niko još ne gradi. To su vizije koje bi htjeli napraviti. A vi bi da BioBlok to gradi? Vi bi i gradili kuće i sve ovo radili, ovih svih 6? Pa recimo, znači, sama ideja svega toga je bila napraviti Eko Rezort u Istri. To je bila moja ideja. A nakon toga sam si ja mislio kad bi išao sad ja ulagati i nabavljati ekološke materijale od neke firme koje recimo u Hrvatskoj ne postoji, morao bi ih uvoziti izvana, onda sam se ja više fokusirao na proizvodnju građevinskih materijala i sad imamo recimo jedan jako zanimljiv projekt i to je gradnja prve hrvatske kuće od konoplje u Zagrebu. Imamo gradnju obiteljske kuće od 180 metara. To isto BioBlok radi. To isto BioBlok. Sad mi niš nije jasno, uopće vaša vizija. Pa moja vizija je... Znači, gradite i kuće i materijale i 6E. Ovako. A di ste vi ste puni ideja. A kad ćete se ići strukturirati prema nekoj realizaciji? Ili nećete? Možda budete idea generator. Ja bih mogu samo reći da je to jedan od povezanih projekta na koji ja želim, znači da moja firma koju sam osvojio, koja se bavi proizvodnjom ekoloških građevinskih materijala na bazi industrijske konoplje. Ima još jedan dodatan projekt gdje bimo se povezali kroz turizam i imali u ponudi još i ekološke kućice za kampove. A Mario je tu da razvije onda... Presuper ste, samo ne znam gdje ste na putu od ideje do realizacije. Pa iskreno da vam kažem, prošli tjedan smo imali sastanak sa načelnikom jedne općine u Gorskom Kotaru i došli smo recimo do neću reći konkretnog dogovora, ali imamo jako dobru priliku da napravimo prvi Eko Rezort u Hrvatskoj sagrađen isključivo sa materijalima od industrijske konoplje u Gorskom Kotaru. Evo. Dobro, hvala. Ja ću dati onaj klasični sandwich feedback. Znači, ideja je super, isto kao što je, totalno razumijem zašto Renata je sad ovako postavila pitanje, jer na prvu ni meni nije bilo sve bistro i sve jasno. Znači, ideja odlična, apsolutno, dok sam radila sa Marijom prvenstveno, je doista probudio interes i želju. Prezentacija vam je malo preduga, pa zato nećemo pitati. Više 5 minuta smo rekli, važno je 5 minuta pitchinga, ali zato onda ona feta na kraju sendviča opet dobra. Ono što me doista veseli, a to sam već rekla i u HBC-i, ja vidim ove vaše ideje iz ovog projekta HBC kako se samo spajaju u jednoj fazi i povezuju i mislim da je to to je onaj add value koji će dobiti grad i regija. Evo. Sad se mogu ja uključiti, to je meni prvo palo na pamet kad sam vidio ove prve izlagače od Gorana, Đulijane, do aplikacije i tako dalje. Čekajte, ima još jedna. A poslije ćemo u networkingu. Dobro. Još jedna ima. I onda je tu, čekaj samo malo. Još jedna ideja. Onda je tu aplikacija za... Polako, sad će oni doći, sjednite, poslije ćemo, imamo još sat vremena kafenisanja i networkinga za kraj. Nema problema. Ok, ali kažem, znači to se dobro lekli. Da, dobro, ajde, hvala, dajte drugima. Genijalni su, ostao vam je tablet, ali okej. Da, dobro je dekanica rekla, kava nam se već hladi, ali networking je uvijek bolji uz dobru kavicu i čaj. I na kraju, Matija Magaš, Active Tourism Application,
Vaših 5 minuta i nakon toga biramo pobjednika. Dobar dan, poštovanje. Ok, 5 minuta. Moje ime je Matija Magaš, dolazim sa otoka Krka, iz mjesta Vrbnik. Danas bih vam volio predstaviti svoju ideju o Smart City aplikaciji Active Turizam. Nazvao sam je Active Turizam zato jer želim promovirati aktivni turizam, turizam istraživanja destinacije i istraživanja njezinih ljepota, pogotovo u našoj zemlji. Znači, Active Turizam je pametna turistička platforma namijenjena za destinacije kako bi spajala turista sa turističkim sadržajem, ali prije svega ovisno o njegovim interesima. Ova platforma ima za cilj napraviti društveni učinak za turiste i posjetitelje i financijski učinak za naše male poduzetnike koji zapravo i uljepšavaju sav ovaj turizam u našoj zemlji. Pa evo kako je krenula priča, znači kako od svoje 15. godine radim u turizmu, od osnovne škole, često se susrećem sa turistima, gotovo konstantno tokom sezone, od nekog 5. mjeseca do 10. Čak se i kod kuće bavimo turizmom i često bi znao dobivati pitanja da li imamo kakve preporuke, nešto domaće za pojesti ili da li imamo kakve preporuke, nešto za mlade za doživjeti ili da li imamo kakve preporuke gdje je plaža ili tako dalje. Shvatio sam da turisti, usprkos svim ovim informacijama i turističkim platformama koje nude naše divne turističke zajednice i njihove aplikacije koje su nedavno tek postale trend, shvatio sam i bilo mi je dosta čudno i zato sam se upustio u ovaj projekt, kako oni imaju toliko pitanja, a ima toliko rješenja, toliko se ulažu u to stvarno od svih strana. Kako sam istraživao, znači, ta neka pametna rješenja, pa gotovo svaka općina ima web stranicu, svaki klaster ima 2-3 web stranice i aplikacije, stvarno je jako puno toga, što je i super, znači nešto se radi. Moja ideja neka je bila, znači, promijeniti taj neki pristup turistu. Kako se često, znači, destinacijama i gradovima predlažu nekakva digitalna turistička rješenja, često imaju jako malu posjećenost i često jako malo utječu zapravo na cijelu zajednicu. Imam jednu informaciju baš od jednog divnog gospodina koji radi baš na razvojnim projektima naše županije, pa mi je rekao da jedan projekt koji je, neću evo imenovati ni projekt, niti gospodina, rekao je da je projekt bio financiran sa negdje 2 milijuna kuna, a njegova posjećenost u jednoj sezoni u našoj županiji je bila 1000 ljudi, okvirno tako, 1000 maksimalno do 2, ne znam, rekao mi je 1000, ali neka bude tako. Našu županiju posjeti od 1 milijun ljudi pa na gore. 1000 ljudi je stvarno jako malo za taj novac. Za taj novac bi se više isplatilo, znači, platiti studente da 2 sata na dan nude letke po gradu, znači u stvarnom vremenu kada turistu to zapravo i treba, a ne da se oni nalaze na nekakvim, znači, stranicama turističkih zajednica koje zapravo i nisu toliko krive za tu malu posjećenost tih web stranica sa sadržajima, nego zapravo shvatio sam da se nude turistička rješenja, ali bez rješenja na koji način će doći turisti do te aplikacije. Što se tiče, znači, nekog marketinga i nekakve prodaje koja rezultira nekakvom efikasnošću, shvatio sam da, znači, mislim, to je problem koji se događa. Mi imamo jako puno turističkih pametnih rješenja koje su stvarno cool, tiču se gastronomije, aktivnog turizma, biciklizma, nekakvih pješačkih tura, ali često imaju jako malu posjećenost naspram naših gostiju i naših posjetitelja koji nas posjećuju po skoro pola godine. Moja ideja je, ovdje je neki podatak, znači, oko 10% ljudi od ukupnog broja koji u 12 mjeseci posjeti destinaciju, ovdje se radi o glavnim gradovima Hrvatske,
radi se oko 10%, a ne znamo ko je tih 10%, da li su to ljudi koji ažuriraju podatke na stranicama, da li smo to mi domaći ili i tako dalje. Želim reći da bi volio ponuditi rješenje da se približimo turistima sa našim sadržajem u stvarnom vremenu, znači putem jednih zanimljivih, simpatičnih infotabli koje pozivaju turiste koji se, na primjer, vraćaju sa plaže ili idu na plažu ili idu jutro po namirnice u grad ili idu šetati našim selima i gradovima, destinacijama, da ih se pozove na istraživanje destinacije na način, na primjer, Explore destination with smart city app. Znači, ja sam zamišljao da grad ima svoju pametnu aplikaciju koja je tamo gdje su turisti, a turisti su u našem centru grada, na našim šetalištima, na našim plažama i u našim parkovima. Volio bi da im se na taj način jednom offline solucijom približimo i da im ponudimo da se putem QR koda, znači QR kod, skeniranje traje 2 sekunde putem fotoaparata unutar mobitela, znači oni to skeniraju i nastave svojim putem. Smatram da bi im jako puno vremena uštedjeli i da bi im jako puno pomogli. No nakon što bi ušli u aplikaciju, ideja mi je bila, ideja je da se takva aplikacija napravi, platforma, je da nakon što uđu u aplikaciju, da im se postave 2 pitanja. Što vas zanima od ovih kategorija koje nudi naša destinacija ili naša općina, koja je visina budžeta i da mu pametna platforma, odnosno destinacijski supervodič, preporuči točno što njega zanima, da li ga zanima aktivni odbor njega i njegovu ženu ili njega i njegovu djecu, da li ga zanima gastronomija i povijesne znamenitosti ili ga zanima neke nature, znači posebnosti. Često danas aplikacije čak već imaju kao posebna mjesta sa posebnim pogledima. Ljudi voljeli vidjeti našu destinaciju iz neke, ne znam, druge perspektive, to zabilježiti, poslati svojim prijateljima u svoje države od kud su i došli. Što se tiče održivog turizma koji je danas hot tema i dosta mi je zanimljiva ta tema, znači kako se većina aplikacijskih rješenja na tržištu nudi bez dodatnog adekvatnog rješenja, na koji način će dolaziti ti turisti do same aplikacije, moja želja je znači upravo to ponuditi, znači rješenje koje se samo brine da turist dođe na aplikaciju, da iz svakog ugla grada turisti znači mogu doći na tu aplikaciju i ovisno o njihovim željama da dobiju sadržaj. Druga po meni plemenita stvar koju bi stvarno volio da današnje aplikacije u ovoj stvarno perspektivnoj turističkoj zemlji imaju, je da dopustimo da naši mali poduzetnici koji, ne znam, imaju, to su većinom ti ne znam, imaju 3 kvada, imaju paintball, imaju, ona je turistički vodič, on je turistički vodič samo za ovo ili za ono, znači stvarno imamo velik spektar tih nekih malih kreativaca koji se brinu da su naše destinacije posebne i zanimljive. Volio bi da im omogućimo online plaćanje, znači fiskalizaciju, rezerviranje i otkazivanje tih rezervacija koje nam već rade neki vanjski, znači isto divni brendovi kao što je na primjer neki Booking.com, neki Viator i tako dalje. Pa evo da vam ukratko opišem koje su 3 funkcionalnosti koje sam osmislio, koje bi znači pomogle turistima za kvalitetnije kretanje po našim destinacijama, odnosno sad pričamo o Opatiji i njezinoj okolici, pošto su okolice često isto jako zanimljive osim centara naših gradova. Active Tourism Forum, preporuke i savjeti. Danas često kupujemo, posjećujemo na temelju preporuka naših prijatelja, na temelju preporuka koje je nešto već posjetio. Znači, želja mi je stvoriti nekakav oblak gdje će ljudi zapravo moći komunicirati ovisno o njihovim željama i njihovim načinima putovanja, da mogu znači, međusobno komunicirati i međusobno se savjetovati što oni preporučuju nekome, na primjer, koji je došao s djecom, nekom koji je došao voziti biciklu i jesti domaću autohtonu hranu, neko
koji je došao sa svojom ekipom, neka mlada ekipa koja želi, na primjer, dobro se provesti, zabaviti, ne mora biti noćni život, da oni isto jedni druge savjetuju. Znači, ovisno o temama, ljudi bi mogli čitati i dijeliti što ih zanima i što žele podijeliti sa nekim drugim. Ovo su prototipna rješenja, znači izgled. Trenutno sam u dogovorima i prikupljanju ponuda sa raznim agencijama. Planiramo napraviti prototip za ovu sezonu i također bi voljeli da nam grad Opatija ili neki drugi grad dopusti da kakvih 20 do 30 dana testiramo ovaj proizvod i da vidimo koja je posjećenost naspram nekih rješenja koja su već na tržištu. Recite. Nije moguće jer je na YouTube-u. Pokušali smo, ali da. Druga je holiday plan, note za planiranje, znači sve što turist odabere nakon što je isfiltrirao svoje želje i nakon što ga je pametni vodič, Active Turizam, znači stavio neki koš, ajmo reći, pohranjuje svoje aktivnosti koje će raditi u određenom vremenskom periodu u kojem se nalazi na nekoj destinaciji. Znači, holiday plan je neka lenta vremena u kojoj će turist imati kada ide na neku aktivnost, u koje vrijeme, kako doći do nje i dobivat će obavijesti i sugestije za ostale dane za koje možda nije odabrao nešto, a prema onome kako je u početku aplikacije odredio koja je on vrsta turista i kako on inače putuje i što radi dok istražuje destinacije. Evo, ovo je primjer aktivnosti. Matija, morat ćemo, prosti što prekidam, ali predlažem da možda publici kažeš kako će naći onaj film koji si napravio kad sa prezentacijom, on je doista vrlo zanimljiv, u stvari daje odgovore na sve ove stvari. Pošto smo prošli ne 5 minuta, nego puno više, a detalje ćemo još jednako detaljnije objašnjavati u nekim materijalima koje će dobiti publika. Close the world. Ok, hvala. Ovaj video trenutno nije moguće za pretražiti na YouTube-u zato jer je zaštićen. Ne želimo još prikazivati naše idejno rješenje. Mislim, onaj ko bude želio, on će ga naravno i vidjeti, ali ne može se još vidjeti jer je blokada da se ne može pretraživati. Ok, hvala vam na vaše vremenu, bilo mi je jedno predivno iskustvo i pozdrav. Tičeš, pa imamo pitanja. Dakle, ja sam jedna od onih sretnica koja je vidjela video i garantiram vam da kad Matija odluči ga pustiti i podijeliti sa javnošću, da će vam sve biti jasnije, a da će gradonačelnik Opatije reći da, to je ono što nama treba. Gospodine Vlado, vi ćete za kavom i za čajom. Renata? Hvala, Matija. Evo, neću ni ja dužiti. Hvala. Grad Opatija? Iščekujete diplome, dobro, ok. Matija će dole biti na one-to-one pitanjima za kavu i čaj. Dakle, stručni žiri, imate 5 minuta, ali stvarnih 5 minuta, ne kao ovih njihovih 5 minuta. I donesite odluku tko je danas bio najbolji, čija je projektna ideja najbolja, u koju bi investitori uistinu uložili. Jel može? Ne znam, sad ćete se vi to dogovoriti, odabrat ćete najboljeg, a onda vi preuzimate s diplomicama. 5 minuta, a dok slobodno vi krenite, dole gdje smo imali ručak, ta informacija vama ne treba. Dakle, tamo gdje smo imali ručak je serviran coffee break, kavica, ali sve s ciljem da se nastavimo družiti i da onda još malo pričamo o ovim projektnim idejama. Okay. Evo, nismo uspjeli završiti do kraja, odnosno ovako ćemo sad neformalno sve završiti. Vidim da očito nam je dan bio svima dug, pa smo sad već uznemireni ili polu uznemireni.
Ovo je Habacija ipak projekt grada Opatije, tako da ću ja se zahvaliti svima koji ste ovdje od jutra, a šećer na kraju dolazi sa Tomislavom i predstavnicima grada Opatije koji će pohvaliti sve ove ideje koje su danas bile prezentirane. Hvala lijepo svima, ja ću biti kratak, znam da smo svi umorni. Stručni žiri donio je konačnu odluku da je današnja prezentacija bila najbolja i molim da svi pljeskom pozdravite Antoniju Škravan sa inovativnom aplikacijom za provođenje zajedničkih promotivnih aktivnosti Jadranskih otoka. Imamo jedno malo iznenađenje. Tvrtka Novax je nagradila pobjednika prvog demo deja sa poklonom bonom koji uključuje grafičku pripremu i tisak vizitki sa obostranim tiskom, te će pobjednica preuzeti. Dođite slobodno. Sad bi molio i sve druge sudionike projekata da dođu jer će dobiti poklon bonove i diplome. Da, evo, možemo po redu. Evo. Antonija je dobila prvu diplomu. Evo, molio bi Matiju Magaša. Evo, zamolio bi Megan Valentu da dođe. Evo, Megan. Gordan nam je morao otići, Gordan nije ovdje, ali kasnije ćemo se slikati s njim. Tako je, to je za njega. Molio bi Marija Superinu da dođe. Izvoli Marija, čestitam. Marija, slikam. I na kraju Đulijanu Radetić-Valenčić. Evo, hvala lijepo svima, pozvao bi sve sudionike i oni koji se još žele slikati. Hvala vam što nas podržavate.